السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسد ياسين مرحيم كما جرت العادة، وتعودنا ديما واخا هاد المرة طالت الغيبة، ولكن يعني نظرا لأسباب تتعلق بالخدمة وهذا، ولكن إن شاء الله عدنا والعود أحمد. كاملين كتعرفوا أنه إن شاء الله من مور العطلة غادي يكون الفرض الثاني. أكثر من ذلك هو أنه من مور العطلة الأغلبية ديال الأساتذة يلفون كومونسي أكسيليغي باش يساليو لو بروغرام في الوقت المعين. طبعا أنا كنهضر على مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. الدرة الأولى غادي تسالي في 25 جونفي، هذا كيعني أنه ما بقاش بزاف، فعلا ما بقاش بزاف. اغلبيه التلامذه تلقاهم قراب للالكتريسيتي ولا ميم دخلوا للالكتريسيتي، وهذا كيعني انه وصلتوا لو بيك من موراه غتجي الهدى. فنتمنى انه لاتيريساج يكون سليم امين باذن الله. واش كيجيب الخدمه انا ماشي باش نخلعكم وانما باش نذكركم هادشي اللي كاين. دونك aujourd'hui ان شاء الله on va essayer pour bien se préparer le contrôle ديال الثاني في السيمستر الاولى، واللي غيكون فيه نوكليير بالترسين ديالو بجوج. اليوم ان شاء الله عطينا انه نخدموا ان اكزرسيس كي تري ريماركابل، فيه بزاف ديال لي كيسيون بياج ظاهريا كيبان ساهل ولكن باطنيا فيه ما يدار، وهذا من النوع ديال التمارين اللي ولا مؤخرا كيتحط فيه خص تكون عندك ان سيغتان طون دو ريفلكس، سيتادير كتعرف كيفاش تريزوني ماشي غير حافظ بين قوسين. داكوغ، دونك على بركه الله نتوكلوا على الله ونتريتيو ليكزارسيس ديالنا كما جرت العاده وديما. فاول حاجه كنديرو هي نقراو لي نونسي، نسطروا على لي دوني باش تكون الامور ميسره باذن الله تعالى، ومن بعد ندوزو ليكزيكسيون ولا لا ريزوليسيون ديال ليكزارسيس باذن الله. ولكن اهم حاجه نقدر نشد عليها هي نقراو لي نونسي. جو بو با ريبوندر وانا ما كنقراش لي نونسي، فما نكونش نزرب في بعض الامور اللي ما يمكنش نزرب فيها، هي اني ما نقراش لي نونسي. دونك على بركه الله، بسم الله. اكزارسيس لي دوني. الوغ عطاونا لينيرجي دو ليزون بار نوكليون، تالي بزاف كيخلطوا ما بين لينيرجي دو ليزون لينيرجي دو ليزون بار نوكليون. نو il faut faire attention. لينيرجي دو ليزون هي او ال كتكالكولا بدلتا ام سي كاري، ولينيرجي دو ليزون بار نوكليون هي لا ميتا او اللي كتكون بالميف بار نوكليون، واللي كتعطيني اون انفورماسيون على لا ستابيليتي نيسبا، واللي هي بار ريلاسيون سي او ال ديفيزي بار ا. تري بيان. الوغ لينيرجي دو ليزون بار نوكليون ديال لو بلومب، عندنا ديال الهيليوم وعندنا اوسي ديال البولونيوم. Les données toujours la masse ديال le proton, la masse ديال le neutron, la masse molaire ديال le polonium. Un MeV égale à 1,6 fois 10 à puissance moins 13 joules. واحد unité atomique c'est 931,5 mC par C au carré, ou la C-2. Et la constante, et la fameuse constante d'Avogadro. Le noyau de polonium PO210-84 se désintègre spontanément pour se transformer en un noyau de plomb. Qui dit spontanément, dit que la désintégration est alpha ou la bêta plus ou la bêta moins ou la gamma. Je ne peux pas parler de la fusion et je ne peux pas parler de la fission parce que ce sont très bien des transformations qui sont provoquées. Donc, c'est le polonium qui va se désintégrer pour se transformer en un noyau de plomb. D'accord? Parce que la قدر الله إلا غلط أو لا خلطت بيناتهم، غادي مثلا تكون عندي اون ديزانتيغراسيون بيتا بلس، انت غادي ترد بيتا موان، وهنايا غادي يطرا مشكل. دونك ديما نرد البال باش ما نتقولبش. Le polonium 210 est toxique. La dose maximale du polonium 210 que peut supporter le corps humain correspond à une activité Amax égale 740. Hein, égale 740 becquerel, bien sûr. D'accord. مزيان. السؤال الأول اش قال لي؟ Parmi les deux noyaux PO210-84 et PB206-82, lequel est le plus stable? Justifiez la réponse. Alors, il y a deux types de questions يقدروا يتحطوا. La question الأولى غتدوموندي مني شكون اسمع الله يرضي عليك. La question الأولى غادي تدوموندي مني شكون هو le noyau le plus stable sans faire les calculs. Des fois هذيك كتطرح. ولا question الثانية سي une question اللي كندير فيها لي كالكول. نبداو بلا question اللي ما فيهاش الكالكول. كيفاش غادي ندير نعيق بلو noyau le plus stable؟ Déjà, حنا كنعرفوا أنه la désintégration se fait pour que le noyau devienne plus stable. C'est-à-dire que le noyau perd, ماشي stable. Il va se désintégrer à un noyau fils qui est plus stable que ce noyau père, n'est-ce pas? D'accord. Donc, بما أنه le PB جا عن طريق la désintégration ديال le PO, forcément le PB هو le plus stable. C'est logique. Parce que le PO, il s'est transformé en un PB. N'est-ce pas? D'accord. Donc, le PB est le plus stable que PO. Donc, le PB est plus stable. Le plomb 206-82 est plus stable que le polonium 210-84. Bien sûr, avec la justification, car le noyau fils est toujours plus stable que le noyau père. N'est-ce pas? D'accord. Alors, on va نشوفوا الطريقه ديال لي كالكول، واللي بيان سور خصها تصب في نفس المنحى ونفس الاتجاه، نفس لا ريبونس ديال لا كيسيون زعما اللي بلا كالكول.
Déjà, pour connaître le noyau le plus stable, il faut que je compare. شنو؟ لا ماشي l'énergie de liaison. دابا شرحناها. C'est pas l'énergie de liaison, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Très bien. بالنسبة للناس اللي يفكروا في هذه, c'est l'énergie de liaison par nucléon, non pas l'énergie de liaison, d'accord? وفيكسي هذه المعلومة في الراس ديالك الله يرضي عليك. Déjà, عندنا l'énergie de liaison par nucléon des deux éléments. عندنا le polonium 210 84 PO وعندنا l'énergie de liaison ديال 206 82 PB. Je vais faire une simple comparaison. D'après les données, l'énergie de liaison par nucléon dit le PB est 7,9015, alors que le PO c'est 7,800, soit 8601. Donc je connais كبير. Bien sûr, c'est idéal le PB. Ce qui est logique, mais شنو قلنا قبيله? Parce que c'est le noyau fils. هذا هو le fils. Donc le noyau fils est le plus stable car كل ما كانت l'énergie de liaison par nucléon ديال un noyau كبيره كل ما le noyau est le plus stable. Donc نقول ليه PB 206,82 est le noyau le plus stable. سؤال الثاني, en utilisant l'énergie de liaison du noyau d'hélium H4 montrer que la masse d'un noyau d'hélium, c'est une question très 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 intéressante, زوينه فيها الحسابات بزاف, ولكن خصني نكون عارف القواعد ديالي. elle est facile bien sûr, الا كنت عارف القاعده ديالي il suffit juste de manipuler ou de bien manipuler avec les relations. Donc l'objectif ديالنا c'est de chercher la masse ديال l'hélium. Comme donné أنا شنو عطاني l'énergie de liaison par nucléon. Déjà أنا كنعرف أنه on sait que l'énergie de liaison par nucléon ديال l'hélium 4 جوج هي l'énergie de liaison ديال داك le noyau divisé par الA ديالو اللي هي 4, n'est-ce pas? Comme l'énergie de liaison ديال un noyau هي delta M ديال داك le noyau, défaut de masse, fois C carré. نفكك le défaut de masse. EL 4 جوج هيليوم devient la relation c'est Z. هنا كتبها لك هنايا normalement c'est Z MP plus N MN moins la masse ديال le noyau اللي كنهضر عليه. طبعا le tout يتملتيبلي في C carré. هنا je parle uniquement هنايا de H du défaut de masse. ما صحابش راني نسيت C au carré, non. D'accord, مزيان الله يرضي عليك. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'application directe. أنا Z ديالي هو le nombre الثاني هو جوج fois la masse ديال le proton plus le n كتعرفوه كاملين انه هو الA. ها انت كلشي نكتبوه هنايا سي لو A moins Z. دايوغ كاينين الاساتذه اللي كيكتبوا تما بلاصه الN لو A moins Z. دونك الA هو اللي كيكون الفوق سي 4 moins 2 با سي 2 2 fois la masse ديال شكون؟ la masse du neutron. كتبوا مزيان la masse du neutron, n'est-ce pas, ناقص la masse ديال لو نويو اللي كنهضر عليه هنايا لو tout multiplié par C carré. متفقين؟ مزيان. Je vais remplacer. Alors, je vais remplacer le truc, la relation je vais la remplacer ici. D'accord? Voilà, je vais l'expliquer شوية. J'ai de la relation اللي هي EL, je vais la remplacer ici. Ça marche? Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? L'énergie de liaison par nucléon hélium 4 جوج égale. Alors, crochet, جوج MP plus جوج MN moins la masse ديال le noyau اللي كنهضروا عليه hélium. Le tout fois C carré divisé par le 4. شكون هو l'inconnu ديالي هنايا que je dois tirer, que je dois isoler mathématiquement? Bien sûr, c'est la masse, la masse. D'accord, donc c'est simple. غنمشي شويه عليا mathématiquement parlant. Le 4 كان division غيرجع multiplication. Donc 4 fois l'énergie de liaison par nucléon hélium égale à جوج fois MP plus جوج fois MN moins la masse hélium tout multiplié par C carré. Je dois me débarrasser de C carré. Quand multiplication, la division. Donc 4 énergie de liaison par nucléon divisé par C carré égale à جوج MP plus جوج MN moins la masse hélium 4 جوج. شكون هو l'objectif ديالي انايا l'inconnu que je cherche هو هذا. ساهله مالك. qu'est-ce que je vais faire؟ تبع معايا هنايا. اللي مازال كيغلبوا هادشي غنشد هادي غنجيبها لهاد الجي وهادي غنجيبها لهاد الجي وما نغير حتى اشاره. طق طق يعني نخلي هاد الموا هنايا. ما فهمتيش بالطريقه اللي كنقول لك جيب هذا لهاد الجي وغير ليه الاشاره ديالو بليسكو هو موا غيرجع بلوس. هذا كان بلوس جيبو لهنايا غيرجع موا. يعني هادي غتبقى هنايا صافي. هاد الطريقه اللي سلكتك. المهم هو تجاوب وما نزربش. نمشي لونتومون مي سيغمون. كنقول لك دي شوز اللي ما خاصكش تزرب راه ما خاصكش تجرب. لحقاش تقدر تزرب هنايا مشى كلشي لا قدر الله. D'accord, donc alors la masse hélium 4 جوج
هي جوج فوا ام بي بلس جوج فوا ام ان moins 4 l'énergie de liaison par nucléon hélium divisé par C carré, n'est-ce pas? Et on nous appelle l'application numérique, c'est la dernière étape. Jauge fois la masse de le proton, c'est 1,0073 plus 2 fois la masse de le neutron, c'est 1,0087 moins les 4 fois l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium, lié 7,1004. Tout divisé par C carré, il y a 931,5. غادي ندير la calcul ديالي bien sûr وغنلقى 4.0015 U. ودني قلت لك غيقلشو. بوركوا؟ باسكو لقيت داكشي اللي تطلب مني، وهذا احساس جميل جدا غادي تحسو دابا حتى الوطني. يعني فاش كيطلب منك دو مونطري كيلكو شوز وكتلقاه او لو واحد الفرحه الاخر، باسكو كتعرف ان داكشي اللي غادي فيه il va te mener vers le bon chemin وهكا غتاخد لا كونفيونس. باسكو كل ما كنت كتعرف كل ما تاخد لا كونفيونس، كل ما لا قدر الله ما عرفتيش كل ما غادي تزيد تحطم. هذا علاش كيتدوموند منكم ولا الاسئله ديالكم كيطلبوا منكم انكم تبداو بالحاجه اللي نتوما كتعرفوها ديجا، يعني باش تاخد لا كونفيونس. السؤال الثالث باسكو سي بسيشيك. Écrire l'équation de désintégration du noyau de polonium en précisant le type de cette désintégration. Déjà, il faut faire attention parce que c'est une question اللي فاسيل بالنسبه لي. اي واحد غيضيعها راه حشومه، يعني تضيعها. نكونوا صريحين، يعني خاصك تعرفها ولا تعرفها ما كاينش حاجه اخرى باسكو محطوطه. دونك on a un polonium 210 84 PO qui va se désintégrer en donnant un noyau de plomb de 106 82 Pb avec l'émission d'une particule qui possède un certain A et un certain Z. L'objectif d'ILI, bien sûr, c'est de connaître la particule هذه. باش نعرفها تري بيان. شوف كاين بزاف ديال الدراري اللي كيجاوبوا نيشان، جونغ زعما راه حنا عارفين راه ساهل، راه الاستاذ براسو راه يقدر يجاوب نيشان، هو اولى بانه يجاوب نيشان، ولكن كيدوز عبر هي هذيك. هو بنادم قالها، سي لا لوا دو كونسيرفاسيون دو صوتي. دونك غنقول لي دابري لا لوا de conservation de sodium. Je vais la loi de conservation de sodium. La somme des A des réactifs égale la somme des A des produits, et la somme des Z des réactifs égale la somme des Z des produits. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? 1 210 égale à 206 plus A. A, il y a 4. Ça fait A4 بين Z جوج. Parce que التيب الوحيدة اللي فيها الفوق 4 هي اللي خصها يكون فيها تحت جوج باش تكون ألفا. 84 égale à 82. Je cherche Z les هو جوج. Finalement, j'ai obtenu que Z égale à 2 et le A égale à 4. Il s'agit d'une désintégration type alpha. نكتب لي بعدا la réaction من أول وجديد 210 84 PO. Ça va nous donner un 206 82 PB plus 4 جوج هيليوم. Il s'agit d'une désintégration type شكون alpha. C'est facile toujours, il suffit juste de bien connaître les relations des cours d'Eli, on doit le cours d'Eli, et surtout de bien manipuler les relations. Soit la montrer que l'énergie, la valeur absolue delta E qui représente l'énergie libérée, par la désintégration d'un noyau, d'un noyau, parce que l'énergie libérée par tout مثلا le noyau مثلا هذه هضره اخرى. C'est-à-dire il faut utiliser le nombre de noyaux désintégrés, le nombre de noyaux initial. Il y a l'énergie libérée par une certaine quantité de matière, une certaine masse. تشهضرنا عليه في الكور اللي غتلقاو ديجا بوزي في لاشين ديالكم ديال يوتيوب. الوغ بالنسبه لاي واحد وصل لهاد البلاصه هادي الا باس التذكير ديال ابوني فضلا وليس امرا، ندير جيم باش لو كونتوني ديالي يتسبورت le maximum possible، وكذلك انا نشجع et surtout de bien partager هاد لا فيديو هادي باش كيما قلنا حتى انا نشجع ونبقى نبوستي دي فيديو زعما بحماس الا بغينا نقولوا هادشي اللي كاين. Pour toute question, n'hésitez pas à me la poser ou de me soit en commentaire ou de me contacter en privé le compte Instagram ديالي كيطلع لكم في الاخر ديال لا فيديو. هادشي اللي كاين. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا ونكملوا. Il nous a demandé de montrer que l'énergie libérée كتساوي ديك القيمه اللي تما. Mais il faut faire attention parce que هاد القيمه هادي اللي هنايا سي اون قيمه ولا سي اون قيمه سي اون فالور اللي كانت اكسبريمي اون جول. D'accord, donc شنو خصني ندير باش ما نتلفش؟ نجبدها ديجا اون اش، نجبدها ديجا اون ماب très bien parce que l'énergie se revient en map puisque les unités ou les masses ils sont en U. Et puis غادي نحولها بالتحويل اللي عندي مذكور تما. دونك على بركه الله. السؤال الرابع. Alors, énergie libérée, ça représente la valeur absolue de delta E. تعرفوا كاملين
la valeur absolue de delta E, je peux la calculer par deux méthodes. Soit la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, le tout multiplié par C au carré. Ou là, la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Donc là, je ne vais pas multiplier par C carré parce que Einstein qui dit que une énergie, il faut multiplier la masse par C au carré. Déjà, on a dit la masse, donc je vais la multiplier par C carré pour se transformer en énergie. Sinon, là, je ne vais pas faire ça parce que déjà, on dit les énergies, n'est-ce pas? D'accord, donc je vais te dire les données. Donc, je vais نشوف les données ديالي. Les données ديالي عندي les masses, oui, عندي les masses. ولكن واش عندي les masses ديال les noyaux? Non. ماشي les masses des noyaux, عندي les masses ديال les parties ديال les compositions ديال le noyau. Donc je peux pas faire je peux pas utiliser les masses. Enfin, automatiquement, je vais utiliser les énergies de liaison. Je vais ياسين بالله تاع صاحبي سلاوي بالدارجه. Je vais ياسين ما يمكنش utiliser l'énergie de liaison parce que راه مانيش l'énergie de liaison. Oui, عندك الحق مانيش l'énergie de liaison ولكن شنو عندك l'énergie de liaison par nucléon. Déjà là عندك l'énergie de liaison par nucléon, عندك l'énergie de liaison parce qu'il suffit de multiplier chaque terme باش بالA ديالو. سهل. قلت لكم il faut bien manipuler les relations. خصني نفهم les relations ديالي ماشي غير نحفظهم هكاك شفويا. Non, نفهمهم. D'accord, donc je vais travailler par les énergies de liaison. Donc déjà, je vais delta E بوحدة سالي منها. دير la valeur absolue d'X. C'est la somme énergie de liaison des réactifs, somme des énergies de liaison ديال les produits. Est-ce que je vais multiplier par D au carré, par C au carré? Non, bien sûr que non, parce que déjà, tu l'as indiqué, ça représente des énergies. Alors, énergie de liaison ديال les réactifs. شحال من réactif كان عندي؟ واحد هو le polonium. Donc غادي ندير pardon. Énergie de liaison 210 84 PO moins énergie de liaison ديال le produit الاول اللي هو le plomb moins encore. كيفاش moins؟ او لا الصوم صاحبي وانت كدير moins باسكو هنايا عندي le moins. D'accord, انا نشرح لك بشويه. Pardon. انا هنايا عندي le moins. Donc je vais sommer. D'accord, si je somme غيكون القوس مسبوق بالموان. دونك الا كنت نسبق بالموان يعني غادي ندخل الموان على البلوس غتولي موان. C'est facile, c'est une question facile ديال زعما شحال هادي. C'est un truc que vous connaissez déjà. Moins 4 هيليوم. شافين انا ما عنديش les énergies de liaison ولكن عندي les énergies de liaison par nucléon. Donc il suffit juste انني نضرب في A comme EL النويو X à Z هو l'énergie de liaison ديال le même noyau X à Z multiplié في A ديالو. هذه قاعده. Alors delta E تساوي l'énergie de liaison par nucléon 210 84 PO fois 210 qui représente الA ديالو ناقص l'énergie de liaison par nucléon 286 PB multiplié في الA ديالو ناقص l'énergie de liaison هيليوم 4 multiplié في الA ديالو. نمشي ندير l'application numérique ديالي. D'accord. L'énergie de liaison par nucléon le polonium c'est 7,8601 fois 210 moins l'énergie de liaison le plomb c'est 7,9015 fois 206 moins 7,1004 fois 4. Alors c'est moins 5,4896. L'unité, c'est mais il ne faut pas oublier l'unité parce que vous avez des gens qui savent l'unité. C'est une unité. D'accord, donc il faut faire attention. L'énergie libérée. Déjà, il y a la valeur absolue de delta E. Donc, tu l'as 5 فاصلة 4 8 9 6 elle est en MEV. احنا باش بغيناها بالجول. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois la multiplier par 1,6 10 puissance moins 13. Alors معطيه لكم في les données. Donc 1,6 puissance moins 13. Ça vaut 8,78 10 puissance moins 13. L'unité c'est joule. E lib c'est à peu près hein, il y a une petite majoration, c'est 8,8 10 puissance moins 3 joule. وهكا غنطيح في نفس لا ريبونس اللي عندي تما اللي كاينين هادشي اللي كندير بالو صحيح بيان سور. Alors نتمنى تكونوا فهمتوني شنو كنقول. 5e question. Un laboratoire reçoit un échantillon de polonium 210 après une durée delta T égale à 14 737 minutes de la date de sa réception. On mesure l'activité de l'échantillon, trouve
qu'elle a diminué de 5%. Donc l'activité فاش مزورينها لقيناها انها نقصت ب 5%. Montrer que la valeur de la demi T1 demi du polonium est. Donc il nous a demandé de montrer que T1 demi 138.3 joule. Tu vas donc نكتبوا J parce que J اغلبيه كيعتبروا الاساتذه comme étant une unité joule. Donc jour نكتب jour كامله. واخا. Donc comment je vais faire? Bah, bien sûr, je vais appliquer la connaissance d'IELI, la loi de la décroissance radioactive, et je vais travailler avec l'activité, parce que attendez la condition à l'activité. Alors, on sait que A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. N'est-ce pas? D'accord. A, في ديك l'instant t, bah, égale 95%. واخا ماشي بشويه. D'accord. % من A0. علاش؟ parce que قال لي هاد لا هادي A de t ça représente l'activité شنو restante. شي كتعرفوا خصكم تكونوا عارفين وضابطين. Ça représente l'activité restante. N'est-ce pas? D'accord. بما انه ils ont l'échantillon initialement تكون فيه 100%. D'accord. قال لكم فاش داروا في ديك l'instant t ils ont fait les mesures ديالهم يلقاو ان l'activité elle a été diminuée de 5%. شحال بقات 100 حيد منها 5% شحال 95%. 95% من اش؟ من l'activité initiale. شنو هي l'activité initiale؟ c'est A0. صافي مزيان. mathématiquement parlant à l'instant t 95 divisé par 100 parce que 95% c'est 95 divisé par 100. Alors je peux remplacer هادشي 95 على 100 A0 كتساوي A0 exponentielle moins lambda t. Une simplification par les A0. 0,95 égale à exponentielle moins lambda t. Je vais faire entrer le ln. Le ln. ln 0,95 égale à moins lambda fois t. Comme lambda, parce que je cherche T1 demi. T1 demi, pardon. Le lambda, c'est ln juge sur T1 demi. Alors, ln 0,95 égale moins ln juge sur T1 demi fois T. N'est-ce pas? T هو دلتا T اللي عطاونا ولا ديور اللي عطاونا. شنو بغينا حنايا؟ T1 demi mathématiquement parlant هي شكون؟ ln2 sur ln 0,95 fois شكون؟ fois T. Application numérique. حنا باش بغينا T1 demi بالجور اللي غيتحكم في اليونيتي هو شكون؟ هو تي. باش خصو يكون حتى هو بالجور. يلا وباش كان عندنا بالمينوت دونك خصنا نحولوه. دونك T1 demi égale moins faut pas oublier le moins ln جوج ln 0,95 multiplié par 14737 باش كانت بالمينوت خصنا ندوزو من المينوت ليش حنا بغينا الجور. دونك il faut diviser par h 24 fois 60. تبع معايا عندنا الان عندنا الجور عندنا الهور عندنا المينوت عندنا السكوند. الا بغيت الباساج من الجور من الان الجور جو ملتيبلي باغ اش 24. الا بغيت الباساج من الجور باردون 365 365. Si je veux le jour, l'heure, 24. L'heure, le minute, 60. Voilà. Ça va? بغيتي هاد الشيء كامل bah tu vas multiplier هاد الشيء كامل. دي من الان الجور بغيتي من الجور انا نعطيك التحويلات كاملين. دابا l'inverse. Je vais diviser. Très bien. Diviser. Très bien. Diviser. Très bien. هنايا كتسنى ندير multiplier. Diviser. D'accord? مزيان. دابا انا عندي مينوت. انا جولي من المينوت لاياش للجور. Alors je vais fixer بعيني من المينوت للجور. هاي مينوت للجور. شنو خصني ندير؟ نقسم على 60 نقسم على 24. داكشي درت. داكوغ؟ بغيتي تخرجها بالمينوت وتعاود تحولها سي با غراف. المهم تلقى 138. غندير لابليكاسيون نوميريك ديالي. سي ln2 sur ln 0,95 multiplié par 14737 divisé par 24 fois 60. 138.29 جور. سي ان بو بري 138.3 جور. انا بقيتها
Puis la sixième et la dernière question, l'exercice très 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 remarquable. Calculer en grammes, bien sûr, je n'ai pas le gramme, c'est la masse. La masse maximale M max du polonium que peut supporter le corps humain sans risque. Voilà. Le corps humain a l'activité maximale à ne pas dépasser. A max, il y a 740 becquerel. Pour que le polonium ne devienne pas toxique. Ça va? Donc il ne faut pas dépasser. أنا بغيت هي نردها masse. خصني نكون فاهم الكور ديالي وأنا عارف أنه A عندها une relation مع N. Puisque lambda, ça représente une constante bas, et là, quand A à un certain temps, bah, tu as le temps. On a le max, donc tu as le max. La seule chose, parce que vous allez c'est que fait la relation, le lambda doit être en seconde moins 1. Lambda déjà, qui le T1 demi, c'est Ln2 sur T1 demi fois N max. Ce qui nous informe, puisque le lambda doit être en seconde moins 1, bah le T1 demi, c'est qu'on s'habèche. Seconde. N'est-ce pas? Comme la masse, la masse, bien sûr, le n. Petit m sur grand m égale à n sur na. Là, c'est la max, c'est la max, la masse. La masse, c'est la constante d'Avogadro, mais j'ai changé. Donc, qu'est-ce que je peux dire? N max, est la masse max sur la masse molaire ديال 210 اللي كنهضروا عليه 84 PO fois la constante d'Avogadro. Alors, A max égale Ln jouge fois, elle est un demi fois. Alors, je vais remplacer la N max par H. Très bien. La M max sur la masse molaire fois Na. On dit application numérique. الحاجة الوحيدة اللي نرد لها البال شنو هي قلنا؟ Très bien. T1 demi doit être en H. Très bien. En seconde. Égale Ln جوج على 138.3 جور. رجع لي عاوتاني لهنايا. شنو بغيتي؟ ترجع للسكوند. دونك من الجور للسكوند شنو خصك دير؟ هادشي كامل. ياك هذا هو من الجور للسكوند. دونك نديرو هادشي كامل. نضربو في 24 نضربو في 60 ونضربو في 60. هي 24 في 3600. صافي 60 3600. Pardon, مازال ما جبتش لانكوني ديالي دونك كنعتذر. L'objectif d'idée c'est de tirer la masse, donc je m'excuse. Alors je vais essayer de tirer la masse. يعني خصني نعزل هاد لانكوني هذا بوحدو. كاين بزاف ديال الدراري عندهم مشكل في هادشي. نورمالمون هادشي خص الدراري يتحيد ما يبقاش مشكل. D'accord? Parce que الا كنت عرفت ندير لي ريلاسيون عشان نخرج الان راه سي غراف. دونك جو في مداباغاسي دو تو وداكشي اللي كاين تما من غير هذيك اللي درت ليها في لو ريسون خضر. داكوغ هادوك الاخرين عندك ال ان جوج على تي ان دومي كانت ملتيبليكاسيون وحتى ال ان ا كانت ملتيبليكاسيون دونك هادو غيرجعوا ديفيزيون ولا ماس مولير غترجع اون ملتيبليكاسيون هذاك ال ان جوج على تي ان دومي كان ملتيبليكاسيون فراكسيون يرجع ملتيبليكاسيون ولكن جو في ملتيبلي في الانفيرس ديالو صافي صافي ماشي كتعرفوا ماتيماتيكمون دونك لا ام هي ا ماكس في لا ماس مولير فوا تي ان دومي على Ln جوج fois N. D'accord? Très bien. دابا ندوز l'application numérique. La M max égale 740 becquerel. La masse molaire ديال البولونيوم 210 c'est 210 fois T1 demi اللي هي 138.3 في 24 في 3600. هادشي باش نحول للسكوند لان قلنا خصها T1 demi تكون صحاب بالسكوند بيسكو جات من لا ريلاسيون A égale à lambda fois N. Ln جوج fois Na. La constante de Avogadro 6.0 10 à la puissance 23. ونحسب هادشي في لا كالكول ديالي 740 210 138,3 fois 24 fois 3600 divisé par Ln2 fois 6,02 10 puissance 23. 4,45 10 puissance moins 12 j'ai l'unité c'est gramme. كيفاش غرام وحنا في الفيزيك خصك تكون l'unité كيلوغرام باسكو اللي فرض عليها l'unité هو لا ماس مولير غرام بار مول اوتوماتيكمون ديالها تخرج بالغرام. هادشي اللي كاين. نتمنى ان هاد التمرين يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى هاد التمرين يكون استفدتوا منه بزاف ديال الحاجات. نتلاقاو في السؤال الجاي في التمرين الجاي او في الكور الجاي. كان معكم ياسين مرحيم. تهلاو.